Ini kondisi jalan nasional Borneo Tangsih, kilometer 26. Diterjang menggigit air luapan dari Sungai Kromengga. Ini ada rumah penduduk yang sudah diterjang banjir juga. Ayo, pin naik Bang Din. Oh, no ah. Juga ada lagi. Đây cánh đường cái nào nữa? Ồ, bắn nào mình đang ngóng đâu? Bên đây đi. Ôi. Là bên này nó của mình. Bạn đang đi lại. Đây đi qua cái ngõ. Ini ada rumah penduduk yang sudah diterjang banjir juga. Ayo, pin naik Bang Din. Oh, no ah. Juga